Nalor ba ulah sya'rem hakatma persya ya kari India mentah ulah penkiu kerdan sipai yalade kumun nongjob. Hakasin kabaningkong lajan riposnem ka Pakistan kala aya uhe sipai jongka yaka kerdan seremonial jongka Field Marshal ka jingkiu kerdan jong General Asim Munir kadai hadin ka jingya kan athap deng ki sipai kari India bat Pakistan hakaba ka Pakistan kalayaro yau kum ka jing itu ya ka jing start hakabuit trekam jong ka jingkiu kerdan jong uhe sipai jongka Pakistan u Asim Munir syaka kerdan Field Marshal lapan bena kum ka kusnam nakabenta kaba kikot ka jingjob sipai jong persya ya kari India handrei ka kamlong ka jing persang kaba syirkei banburi ya ka jing bomla jong ka operation bunyan al marsus jong ka jingkiu kerdan jong Munir ka penskem ya ka jing sensar jong om ya ka jing shanya dakaba pensyong nong rim dakari Pakistan ya ki buit bajrong bat ka jinglong nong yalam baclur jong Munir kala job ya ke India lakam syusyu ka Pakistan haka operation bunyan al marsus jongka ka sorkar Islamabad kadang bun kam yalade bansam ya ki sithi aikuplay bat ka jingkiu kerdan jong Munir kalong ka jing pensisa ya ki jing penbernya ka kunhun menteri sorkar pedeng jongka Pakistan balayalam da menteri rang ba duk kari Syahbaz Sharif hakas ngitoding kala menjur ya ka jing penkiu kerdan yau Asif Munir naka General syaka Field Marshal u General Syed Asim Munir ulah kentiu kerdan yalade syaka kerdan Field Marshal latho dau Imtaz Muhammad ubadon hayuke haka X kaba ulah pos kiru syempang kil ongru badai Munir ubala hukum baka sorkar pupet riu pajba kan kentiu kerdan yau syaka kerdan Field Marshal urang ba sipai ubak kadu ubala syak kentiu kerdan syaka kerdan Field Marshal udai Ayub Khan jongka Pakistan hadin ba ulah simti ya katai ka kerdan hausnem syajar kendais pak ripusan hakapor jongka tma Indo Pak udang penhiar arsya ya ka jingyah tu kana jong syapang ka jingjob badaka ba penkiu kerdan ya ka kerdan jong ulah penskem ya ka jingbat bat ya ka jing sensar jong ya ka Pakistan ong Major Malik M Joli ubala syongthai handrei kat gum ki jingwat nya layo jingtep bah kapor baka India kadang penlong ya ka jing leg bom syaki benta jong kari Pakistan kamtam ka jing leg bom jong ka India kabala jer kerteng operation sendur layo jingtep bau Asim Munir ulari dengan yalade hakitliu neki jaka kerpang balati apok kendo banlait na ka jingma bat ka jingyap ka jingim jong